Namai right is a Revelation, Book of Revelation. Gana I loyale book study tebuku kumza I golale. Kagane I get in a right neighbor chapter 2 and 3. Sipolung kakiga. Jesus Christana Christ's direction to the seven churches. Jesus Christana harakyang nasana madaga rangai ba zuai ba katei ba polam ga zai irai nei le zai siga word by word ase zai kuma kule kadaluzu Jesus Christa ko intention ko ba mai ko ta te be jegne pa rakyang nasana daruna kwai te ni rakyang na pala mile adairing yo haija pale kadaluzu pada koi te ba rakyang na sna la mile suppose sna da gaza inka present churches hangge pada rang ai ba samkele suppose lam gaza I ra ne le zai theological in depth sana apo go subject ko theology meaning sana it's talking to universal church. Inka rakena seba zanala mile maka teaching dia ko kasi na ko misi maka rakena seba zanala mile kana local church inka ano ZNBC church Digalong church Tausiam church Babulong church ko madaga local church that's again na mabda ibanga universal church kasi na church kasi ba kanai ba puipe hai mana kadai break America madu, zai Australia madu, zai India madu, ZMBC madu, Negro madu, Christian tebe. Jesus Christ ana nangja roikan sibu temple le, rakile ranga nang church individual. Sipo hai menate roi padaga universal church, sidaga Christ church asembule. Jinan mai Jesus Christ ana podcast tebe za aiga Ephesians le, Sardis le, Philadelphia le, mama rangbam le sudo pugu podcast ana universal church dagarang le, universal church dagarang le. Revelation chapter kana kachum garang baza ZNBC church, Tamenglong church kasebugu magpa universal church. Pesi kutai bang le sudo pugu meaning. Pada rangai dai buku meaning Jesus Christa bu direction jana universal church ta ga rangai kasep ja background ga right to ga rangai jana Revelation book of Revelation ja Jesus Christa ja glorified son te pinge ti elu pe te si elu pe na peule kasep book of Revelation ga rangai jana pana Wangdai biga Zudamugu Radi. There's a Wangdai really as a Revelation book in a way. Revelation ga Ranglay the Sanda. Pana ten siluba, Pinyenti Bepu, Nale, Zana Pazudamugu Radile. Wang Riber Maya, Matthew Gospel, Mark Le Lule Hagrama, Paza Meli Poinele, Paza Jamna Poinele, Ni Poinele Japalone. Kana Revelation, Book of Revelation na rangai daga pa Zudamugu Radile. Zudamugu Radile kasi ba Book of Revelation na rangai. Zana pang kag sandun zinaido, kag sandu pugu zamna me pugu harakyang na me panan ri pakai lume daga pepe daga pana anuikle ya sampau za sauzat baka nda devdu Kado sonai do soze bakse bate je tu makpa sanga teule kase ba Book of Revelation na rangai zaina pa hasalai nagu rulers pana tu maksa hagwang terza zaina pa pay terza rule terza pa ba ma peule ba ma peule za bam da peule du Book of Revelation na rangai aiza Book of Revelation go kasai ni ga pui di ba aiza samsa sumak so garale zai Revelation nala moi kanalu su ina kwete zai na mai akin asna daga i kwete le
Right to begin to the church of Ephesus. Right to begin Ephesus. Rakyat nada ke panarangai. Chapter 2 ke no kanu scripture return le kya pakai da. Zai panas siga kya pakai biga. Aseza rangai. Namui ta terome. Isi le. Namui hangse kene. Ging ai betu si le. Suppose another lesson, Ephesians chapter 1, verses 15 and 16. Ephesians chapter 1, verses 15 and 16. Ephesians meta de reject sang awle. Ine namai tu sile. Namai ta te sile. Ahang zegne. Namai nranze. Kat patsa. Asun nungkap kalau besar ni ahang zegna nranza namai kat pasang namai like aja ahang tate bila isi lagi ahang zegna king aja kesut sa namai lungai bila isi lagi ahang zegna namai like aja tat pasang tate bila isi lagi Ephesians magaw namai adanya nomai bloge Yesus Kristus aja Harana lei, teu kaning merap lei saya luai beluaga. Ang zegna lei lai kaisa, pei pasal teu sebab lei isi lei. Ang zegna namai gingai leza kesut kaisa, namai lumong leza isi lei. Ang zegna lei lai kaisa tapat sa, kat pasa, teu ai leza isi lei. Kagana namai daga ikan gibe kalam lei. Arata be kalam lei, Ephesians me. Atau hombe supe mulai kaza tuilei kasepsai asuilei kagane namai lagi ikan gibe kalamilei arata be kalamilei Ephesians magaw kenai be puipe magaw arata be kalamilei season kalau because you have left the first love namai Christian tegugap kaibiga asuhum betak panai kelak tu wang tiada dia, asun re di ba, asuhum tadi ba, hum besar senakir di ba, asuka hagui betak senakir di ba, asuka andrai betak senakir di bisegna, inang itu kan gile, ngizor rata le, kau tadi bisa, anai hado kap, kau lupa ke hum belui ja, tapi hum pemaklau, Ephesians me. Tadi bisa suhum ba set level bisa hum ba maglaw humbi hang maglaw kagna hadau rain ka hum za ko tadi bi na nai di lo sawai ja ka ni lo pose kana inang ni do ara ta le nang na si za nang lo hali lu za mo de le soi de le i nang su ko hum ba nang su kan ja ba set bi za i hum da le za wo mag le za na I will remove the lampstand from you. Nam dagana ketawa mi bung kaira se ilu ton le. Mi bung kaira se kau lau. Beja I can interpret it. It can be your life. Nang kering be undo village le. Harui ring be makpe. Nang kering be ka anui ring se ba me misu lu ba beja. Lu ton le. To de bi se na. Rado ke hum besa jaga kebi lu sa hamui ke sa kesyang ke tataraso na azang kuido tenggo ni beide ke sergo haralung sige pe pelo le o zegna Ephesians me nangui harado kanum be bole haruilu be bole haranga tape sa te be bole harasam po be bole haranga pepe kepe be bole harado ke hum bole kana namayang ning tham kyu di le asu krai ting hong kom jang le hong le hong ban tham kyu di le o zegna nangu lo mali lu za mo de le soi de le za i rang su ka hong ba sa de za hong de le za lo mali za hong mang le za na nangu hami bong kai ra za ina lu ton du le ai za Ephesians hangya parada warning pe ko le Namai anigo church nagum lalo. Namai individual churches. Mikarunu na anuja Krista go church le. Anai go temple, anai go raki ja nagum lalo. Anai le Jesus Krista do ai rai lu go salui
po hong cái gì anh hong là mày anh ấy là ra cũng có hong set gì na kêu đi mày bottom line kêu sang đi mày anh ấy mirun cái này mình đã cái check thôi này chỉ na kêu gì là lấy gì na bác cả rồi này bác đã cái revive thế rồi xí đây rồi gì ra cái imo lấy ina cái pepe ba Malaysian sun kêu đó na suka kalau Malaysian sun kêu đó na người Thailand sun kêu đó ra kita Malaysian sun kêu đó ra Sampoda Malaysian sun kêu đó cùng con kia betul Malaysian sun kêu đó ra cái imo lấy mai cái này itu tu là lấy na sungai lo jangan wang di sana ra nang sungai lấy cái này xí ra tiêu sinh tiêu bao giờ mà đó là lý do mà cái KV là lấy gì na ra sắp na rằng này I will remove the lampstand from you nang đó cái này hami bung cái bao cái khai ra ra lutuan đó lấy ra sắp na warning về lấy Ephesus mà đó cái rằng này bây giờ nhưng mà nang đó cái rằng này cái câu này nên nang nuôi lông ali lâu cái cái tiêu ta sẽ tiêu đây là lâu sẽ mà lấy gì na nang kami bungza inalutole. Remember therefore, from where you have fallen, repent and do the first work. Ning lelo salalo. Nang dai siga ko kyu di mei ba si lu za krai ga te ta za lung hali lu za wang te dai lelo. Semua is na I will come to you quickly. I kan lo za nang da ga wang lai and remove your lampstand from its place. Pabang kena, kami mung kababe kaya saja. Ini luto ni gulai, kang yama. Mikarun tu na milam siya. Mungkin pernah tu nang harana nai kaki nai suk mai, nai kan na me besi mami. Nang na harana nai kaki, kan tipe karobe suk beza nang na sile. Pakarun tu na pelam silu saja. Ane lung liu dah le. Kerana tu biar tu sangat tipe macam na, ane tu sangat raga. Rada ke wale, rada ke pawale, rana ngayule. Tiada lelong, zara samderane. Tiada lelong, nang kau tadi bangsi lo. Hello wong dah lo, mau pelo repent, mau pelo, mau delay besar pelo. Kerana dia tak tiada lo. Semua macam na, nang bumi bung kaya saya ini lu tua diulai. Aja Ephesus semangat, Yesus Kristus na, John berdagang lihat samlai. Zai pak na biga smarna rakyang na kala mo ni Ephesus madaga kyung ba gadi ba rakyang na asisten takele zai smarna daga the persecuted church they saw them ba rakyang na asegule smarna pro kanago kodom tasat kana kre kala mo ni Puro kanago putum tesak kena krekat sanggara mulai. Si Smyrna Church negom kolobi je, unai je kahre belebe, dei sabe lebe arakyang malai. Unai dah ke dei sabe je, engkau unai wong lobi je, ketika keteprame, arakyang naga ketika keteprame doctrine, tu kau keteprame gunki biko. Dengan rakyat naja pun ngamla kau tak lepas kau. Aserole keseluruh teaching jagung bekone. Sehingga, anaiza ziudi melaya sa, pida tiga ziudi mak, karena proselyte sebab kalau mile. Mikole sosial misi muka karena, anoina haram le udah minum kau ina minaja. Nang kelizat apa? Sampai antara yang sampai ni sesat ya. Basket ni soal terilu ya. Enggak keliru nebe. Nang serap lo bisa seruk ramle. Jadi bisa seruk ramle peramga bisa. Jadi jeleng orang berpui. Rampe juga biar dia nau tengok. Jadi dia pas seruk ramle teta bisa. Sikum bisa. Hang nana culture marriage teta juga. Saya kan produce di apa? Anu namanya Ram Nau tega apa saja proselytes. Sikum daga asal boleh. Ziudi mana? Kerana ziudi mana
cái đó giờ ta cái mày cú mày xí cái phải bây giờ ta cái proselyte à sẽ cố lên cái này bây giờ diêu đi mà tới giờ hoàng cái này bây giờ cái diêu đi mà bây giờ ta tới giờ bây giờ cái diêu đi mà ta tới đấy mà cái này cái đó ta tới bây giờ tôi nói diêu đi mà cũng tới cái này diêu đi mà ta cái bây giờ ta tới đấy mà bây giờ cũng council giờ synagogue sẽ cố lên diêu mà cũng sang cái gì giờ cần được làm gì synagogue ta cái cái này xí cái gì là satanic talk discussion giờ tới cái gì đó xin mấy bao giờ này Smyrna church là được các bộ đó rồi pa lý tới giờ hoàng ta tới cái bây giờ cái Smyrna church là ngâm lạc lại cả rồi sẽ bây giờ cái phần church là hai đứa chúng ta sẽ cái này phần church là sam ngâm lạc pa các tu guộc pa không ra mà Smyrna church cái phần này Zeme dah diga sige kenai be pui peram za puni kenai za pesen print za ngin tak puni tu buat pe dah diga pesen print za puni ngin za puni dah ke hing bele za mi soga dapat dilek bele Zeme dah diga rane fear not for tribulation nang ni dah dei hare dei sa za tu kalau za ba muzikna noi hing slow be faithful till death kesai besang ba nang ni nom le lo ai le ui le se wa le pra plan nang ni da pa kule ka da nang ni si lu ba la lui lu za nang ni phong ti lo za hing slow nang ni da ga dei sa ba mo ze na hing slow ka na ka sai ba sang ba nang ni nom ti lo sam ti lo ran ti lo design na nang yang ga kring ba pe so pe ule crown of life nang yang ga pe ule Smyrna church, kahre church. Engkau rakyat naram anu study tu je na, ane ram church ka wong marile. Karena church ram pi tu je na, heresies, false teaching. Rakyat naram ke gutsa, pezat tu pezat. Rakyat naram administration, tengam lak pi le je. Meram tai pelam le, anu ida le wong le. Mati mak wong le. Kau tak tahu sih kena. Bible je ketain semua ke Bible je history book pun bahang je book iba pun mek kya pakai lu je nra saman loi lu je haraki ke teilong su le theological meaning lupa maka ayah haru isi enge rangai le ke sebu lupa maka mara samtu je Bible je lukam haru je interpret su lo je haraki ke administration tengam lakabi pakule Meram tayge pelale, engkau meram tayo ragi ka diza cinema hall televiza, concert hall televiza, ma televiza pepramza. Harakyang nating amlat diza kau kau boleh sisa. Kau tak televiza kena, harasam ke gun solat televiza kena. Aku me fall teaching nama, gu kaya tiga harakyang naza kahre be songa baca, namlat lei za harakyang na cycle. Nama anu ragi keleja, maybe after 50 years, 100 years. Aku makan tunggu nama wong le, engkau kau ni dah kari le. Anak aku pasal penang tebel kui me, diken penang tebel kui me. Ab thoma kau, I bisa ning sita di za, halala za, rakyat na sita di za. Asal za, hele tu awang ikun. Asal za, matau tu awang tu ikun za, rakyat ku gun za pata di za. Asal za lasa, za ikan le. Dodo wamna raklo mai ta kile le te ta kile wang sa mai ta kile gute pa kule aja Smyrna church ke pasang di ko le o jegne suna go rakina mangya aja patsala wile anu da ga wang sa mari le na ke ka wong le anu tingmang le na Smyrna church tingkong sang gapati bisa ka de bre pa la wile anu da le pa kule aja anu anga warning pele siga nang gimoma liluma lezana nang ga kring be peso pera pe biza nang nola le gagna rasandarangai be faithful until death and I will give you the crown of life Revelation kanagu kreu kekelam ini sija ai ko me wong lo ga
Rasam cái nông nông tiếp lâu, pam tiếp lâu, hãy về để sao về để có cái lễ về của một cái nông nông mì lâu, nông mì ra sam tiếp sau là lấy ra na cái kring về bê số bê ulei, crown of life, kring về bê số bê ulei, rasam này ai ra lấy, anh yang cái Smyrna Church cái này, anh yang cái warning ai ra bê lấy, hoặc cái số cái Pergamos, cái seven church, Pergamos Church là mười lấy. Pergamos Church là có lối ra na, the compromising church, compromise đấy vậy, đâu có đấy ra, bộ tử tế mang lên đâu lấy ra, bộ serious tế mang lên đâu lấy ra, bộ rồi luôn một tập tế mang lên đâu lấy ra, compromise, năng cái này vậy, cái gì nữa, năng khảo này luôn kêu gì bằng vậy, đâu lấy ra, cái gì vậy, one foot in both worlds, Malaysia lúc xưa đấy. Nang biket kena, haram kena ke, kabe. Biket na haram kena ke kabe. Sele, one foot in both worlds. Biket na haram kena kabe. Aja, kau church ke ngolo bisa Pergamos Church. Pergamos Church na rakyat nale, harasai le lui pe kai boleh, harana ku pe kai boleh. Chapter 2. Verses 12 to 17. Chapter 2, verses 12 to 17, Revelation cái nào này. Đang nói gì cái kia đi dạy này. Pergamos Church. Ý năm nay ta thấy với xí lệ. Ý năm nay hàng cái không với xí lệ. À gì cái người tên tiếp xem mà lấy ra xí lệ. Rồi, à cô cái này bị xí cái. Năm nay tay cô xem mà ta lấy ra ý nó sắc ra xí ra ý quang này. Cái này nó người ta cái against the way. Nicolaitans, mugu doctrine. Nicolaitans mugu doctrine. Nicholas cái gì vậy cô? Teaching sai can zoom teaching sai suy mẹ sai, balam sai suy mẹ. Năm nay chúng ta thấy cái gì mà sai suy ta đi lâu. Chỉ có mình đấy, để mình sẽ đào lên cái gì vậy? Chúng ta thấy người lùi lâu. À đó cái này, năm nay lùi về. Asai cái này người tôi đi phải cái về, Jesus Christ là King of Knowledge về, người sĩ về, người cái này về, năm nay đã bấm về, gì cái này người nông tiếp sẽ sang tiếp sẽ bấm về, Poloi bấm cái, Nicholas này các tay lấy ra, tôi lấy ra, khai, Nicholas go, tag lấy đó lấy ra, tay cứ tay, asu nông lu sai đấy, asu pam lu sai đấy. Asai suy lu sai nè, có ta tiếp viên năng pi ra Nicholas, các tay bên năng người ta cái tay lao, Nicholas này làm ba, ở sẽ về, năng này Christian, sang ra cái, năng này cái lồng đã có strict thế mà tôi đâu này, giờ Nicholas này các tay này, năng này Christian kỳ với sang ra cái, năng này lồng đã có strict thế mà tôi đâu này. Rāt evzi, mami da gel kapakal ve rāt evzi le tevlemi samgale. Zayna immorality, kasyabuga, hangoyuga, kasyabuga, tagyuga melidu masamgale. Zayna kasayna rasa sabeleza masamgale, kanzay bangdi na, ibangdi na, compromise de gupe. Rasa dola, kasyati dola. Zayna rāt evzi dola, si sek. Sa Old Testament cái rồi đấy, chỉ phụ nữ là phải tay của mình, các bạn, tiêu hồng đó thì cái Nicholas good teaching, rồi khi cái đấy đấy, apo post strict Malaysia, Jesus tu nom này lôi đấy, rakita này lôi đấy cái sẽ bị cái phần cái đấy đấy, sao mà này, ramye tiêu cái phải lôi tiêu đấy lâu, sao mà này hàng lôi lấy tiêu lâu, sao mà này tiêu sao lâu. Karena apa Kristen ini tu orangnya strict tu mengenai daulai kesebab teaching je, gugdai lain. So church kalau Pergamos, dengan segala lungram tu, yang irun ni, no, compromise tu gugdai ini. Kerana itu presi suruh nomai lupa, ayah rona lay, pesigru na sab lay, ek nahi bapun lay, Jesus sigru nahi sab kulai je, sab kai log je. Compromise tu gugdai ini, compromise church. Enggak ada go church. Zeme Church, Zai individual life, unwilling a compromise church. Pergamos Church Tebame, Pergamos Church Tebame.
Jesus na rangai, arane rangai. In America against the Gulamine. Repent, or else I will come to you and fight against you, short of my mouth. Nang nilong halilaw, I go make compromise the way na nilong halilaw. Sisyak nung law, tiaya nung law, bika na haram ka na kaso. Kaday pray ram no kaso. Kadai peri ram kalu, tinggi ram kalu, haram kena, pika na kasu pika sisa kalu. Semua lezai na, lu hali lau, nang lu hali mang lezai na, ina nang suga, ngiu lei, kau nang dia lau. Mui zua, ke mui na liya be, mui zua ne, nsu ngiu lei. Rati ngong mui zua, liya be, kia zut ke, mui na liya so ne liya ne. Anh này đúng gì vậy? Để con ngựa tuyệt này lùng xia rồi. Mình sẽรับไปได้ละcái. Lùng suốtได้ละcái. Anh này hít sang mấy mượt rồi. Lẽ ra xong này ra nó suy. Đây pray tập tụt tơ, ra tập tụt tơ, cái tập tơ ra, pina cả lấy ra nó. Ina nó xuống giu lấy. Câu này gì à lo? Amui zo principe, mui na ke, ya zut ke, mui na liao so na liao ba, amui zo na bang xuống giu lấy. Aja na sang na rangai. Pergamos church luali lo. Nanoi compromise to the Christian sege long sulo. Harui long na long sika long lo. Haradong long lo. Kadai pray sege ko sulo. Aselo le sai na sui nang giu le. Suna luali lo. Rangai. Pergamos church na ga rangai ba nama anoi church na ga rangai. Nam ta ga rangai ata ga rangai. So anoi pitang ka cha bam ke ka ni ki ma le. Rồi nè, bằng cái máy lúc giờ anh đi luôn Malaysia, Malaysia na Nicholas na cả cái tây buồn, Balam na cả cái tây buồn cái, Google lúc giờ tao cầm lúc giờ Christian tây là lúc giờ na lang cái này bố sẽ sang này, rồi, ông mới nói cái Thyatira Church, chỉ là corrupted church, ra chừng nào lúc cái corruption cái gì vậy? Rakyat nalungga kesiapa ketiba Thyatira Church. Jika anu Revelation kena go kertas kena kai skui samge anu ngobole. I know your works, love, service, faith, and your passion. Now hang zegna Thyatira Church, hang zegna gingai be liye be. Rồi là service kỹ và thấy sự cái tươi mà cái này của tôi tươi mà easy lấy cái này Jezebel bagum ra nang nilong sulaw agu Thyatira Church ka Jezebel ka sự cái bam lấy pasalo raja nalungya corruption cái siapa ta cái siapa pate gulay raja nalaga hagata rangya paplan tevlay Raja leader ke singmara mataga dekong tattu jaina hagan ramai bago paplan tu sulai. Raja ke singmara for hit ke pamra mataga dekong tatsu ite ko ramai tu samai ka sebja paplan tu sulai. Mana ka katevza ragu servant. Raja mataga fornication, immorality. Jaina katev ko sak syabatera. Pesyamja pana tele sulai. Church lungge bamja, church lung kigana si sulay. The corruption crept in to the church, not from the outside. Nang raki te ko wang za hala mana malay, haraki lung na te ko pale. Jezebel. Go church lo, Thyatira Church. Anu iraki the Bible te unga rabza. Gela na mo kule, anu go church lung na pa kule. Revival tiung garaba, paper never tiung garaba, column never tiung garaba. It will spring out from the church, within the church. Raki long na pakule. I said Bible gonna paloi di kole. Kasi ba magle. Naramai, Raki long male we have to be watchful. Raki lama, Raki lama le damam dalale. Bible na si sakra di kole. Raki long na corruption. Pacha zanadu te ko rabe pacha haraki ze te ko kole. Kira bana outside forces ne wong ko malega na church lung ne pa kole.
I say panoi di kau le, anu ida ke pakule, pamari le pakule, pozikna, rakyat nama kesima nama, anu kena ibu people le, ni je, pin tinggal je, aku church kan, Bible church tu lah, aku church kan, paper church tu lah, living church, kering church tu le, kesima, hai, mana long kiga kaya je, kiga ni bamale, cuma le je na, anu ku church long kena corrupted. Jamna pesa haraki pung pangole, haraki pung siole, haraki ku spirit teunga le. Aiza chatira chaska pati bekole. So that pesa Jezebel dakna ale. Pozigna anu ku church anga is a warning le. Unless now normally Malaysia now I will kill their children. I will give according to your works. Kurina besar mereka apa ku kandisang ini, nang lumali Malaysia no, nang ram tu le, tiung kaya tu le, Jezebel tu le samram tu jete le, jai nang tasai sija harana samram le. Corrupted church, aja rasamna ni tu warning pele. Jai, paming evge, Sardis church, the dead church. Kesai berakena, asal Sardis church lagi, kesai berakena sebule. You are alive but dead. Rana ramai, nang dari mana mulai kena saile. Sardis berakena lagi ramai. Nang dari mana mulai kena namanya saile. Sardis church, Revelation chapter 3, verses 1 to 6. I have not found your works imperfect before God. Now there's a bamba, saza bamba, ramza, eat pig, because you work for the fame and name. Nang zitara, nang yudira. Kadai miswaya girang zigna, nang tater la zigna. Nang there's a bump say timon so pida diga. Go, hallelujah. You are alive, but you are dead. Sardis, rakaname. Kadai praise you zina tater sula. Piling pigo kada diga taka hallelujah raso ga. Ono ring, there's a nang side man. Nang seter sula. Razu pilu telo, kedi menang su tuai ma benda wile, nang samsa tuai ma benda wile, nang tater tuai ma benda wile, nang leter tuai ma benda wile, nang pipe tuai ma benda wile, razu pilu telo. Kedi presu sehingga telo sana, harada ke wong sang malay, lakror pipe pembeli tu, harada ke wong sang malay. You are alive, but you are dead. Sardis harakin nama. Nami ring niya side lane. Nami ito tayo raso kayo man. Asa ano yung warning pay ko le. Christian mo paper roll. Yes, we have to give. Kanan nang pay sa nsay sa pay may. The mood of giving. Nang pay tak sa nang ungsi sa pay may. Kami po yung pay rasa mo ni sa me. Damali pa pay po yung namay dili sa. Parisima gese. Rania zulani, piro, ina se pele, parisimo. Hai ro so ya da pele da se. Kami pu ya ngam si ponting kreng kai ta kimi pe lo da. Kami pu damli pak se ba pisang kai durang lo le. Damli da. Pisang kai me. Damli se pisang kai. Merama hai da ki pe bi ga. Damli te lo kham ngam da offering ka kyo ga. Ngam je wong je kai le sile. Sisang kui porgalang le. So haradu pilo kai bi bodo soi. Tingwa quantity ka sai ma ka soi quality of giving. Not the quantity. Priyak ma ko. Ka sang ga pulung na ba ma peling za lu dan. My service harakya na bata kya. Harana rang le. Nang ring za side le noi. Peling pi ko kai ka nang ta te za tingwang so ga ko la le to le. Ron ta me. Tingkom ring e Christian te le. Ai se aring ting pe pa sa ro kam me da de crore sang le.
declare te bambele bisa raso ke ka design na nanga ring the side le na pling sing na crawl le la le pipa pina praise the Lord prosperity around so ina mai le give insam na hai samring na mai le kana ne go mood of giving paper tak sel kui la le design na nang ring the side le o segene lung ali lo adagana se luluba. Remember, you have heard and received from me. Hold fast and repair. Adagana say luluba think tim lo. Think tim lo long ali lo. Atai ke mo lo. Imo delay, soy delay. Ye radu pi de long delay. Radu pi de ite delay ka sebe. Ope ka lo. Desa na no poni na tem siego. Zai na poni ka haba bagule. Apone na pone ka haba bagule ine nang pui je sugaigu anai ten samgu zaina nang le ja tai ke bamgu nang si ja kring bele signe ilu tora maklei. I will not blot out from the book of life. Nang si ja kring bele signe ilu tora maklei kana nai bam samgu ina takam ruza apel nai bam kan samgum ja nang le jang takam ruza anui bam samulei harana read promise pele lung sang te me jisu du pilu te me ka sam ge lu ma ge promise ki be haragu promise ina nang zilu tu maku anai tan samgu atai ge ina atanoi lu apel tai ge kan to kum nang le atai ge bam gule anui bam samule hallelujah haragu promise ki be ku som zai lu me ku ko pe lu me long sang ge harang long da ge harana de ge promise ki be te le pasru ge Philadelphia church da ge faithful church kan zai be coupling be kan nei be kan no be ge sap ha kyang na Philadelphia church da ge ra sam ne ra le si je Revelation chapter 3 verses 7 to 13 ge ani ngawle Philadelphia church namui gu dei sama namui tewi me na namui soge wong za tulung dele namui asam kang king le namui asuga ngai magle you do not deny my name azida ge namui pheuze lung le azida ge ngai magle Zai asam za namui da kai le Zai namui long let se bam le o zigna akwa be zigna asam kan zai be zigna azite in sab se bam zigna namui teure me namui du ngom bai long me namui pi bam kang ge bom ke za ko dum ke za kulum ra nge ne teule hallelujah ai ze ge i lo mi te mere me mi du ngoi long na mi pi ge dum prum Keze kulomba nga roti ngone tebra na ize ke bisiya no. Namui keep my command to perseverance. That good sa that sebam rahanga agu samke agu command. Ine tulo rangai bisa pungza tersebam bisigne. Namui daga ina ngayule. Namui daga ina sile. Namui terima I will give you from trials. Namida de sabe kare golis do inang lider hayale. Hold fast what you have heard from me, and no one take your crown. Namaya dagna selube silube luedibda te sabsebam dulao. Mi ina nanuigu pesumle lutada silakle. Namui kanai be pesup sa peira bam sa ten sabsabam dulo azi ten sabsabam dulo asam ke ten sabsab tak gut sabam dulo ngai tei me me daga kom kyusa kom ro te wai go zanan mi angya kanai be pesup peira te bli sa mi kana luta dai silak lei faithful church kanai be kui pe me rakyang na me radage nei za misui za lung za bam me hangana aragu kanai the base of sa bigly kasi ba kana ani daga promise to la mule
Zai they sabe kar they ke trials and temptation wang ba melezu arana so te sa kai bule arana mi duga samya te ne zai na nalang duga Laodicea church lukewarm church Laodicea semaka ko spelling ne pronunciation ne kan Zeme Laodicea le sama kuda Laodicea le kuda lukewarm church lum duluma ake duge ma kasaba rakena lum pya duluma ake gatuma lum nokso ba rakena arui lum ni ga luma arui lum ni ga lum ko kasaba rakena pakak kada ke lum ba rakena ya neither cold nor hot I will vomit you out kasa go version ke piena I will spitting you out kasi betul lang ini. Amoy zo nan time tweet pa ko lang nilum tweet pa ko le. Laodicea me rakyan na. Agay na agay lumulay na lumdilo. Lumduluma gilugi mabam silo. Sigo masiyam na naga amoy zo na tay ka pit pa ko sa ikapit to no le. Kasa ganang le. Ay ga ine ngidon rui pa kay bule. I will vomit you out. Ngidon rui pa kay bule. Jisu mizo ngukam alo hak na don rui pa orang male ka gana pego agwang kadai gana miduga lupa kai vle no mole na sun no mole na no complete no male na no ma complete no ma nge te vle ka no go ngai long slo chigo mesia bana ne ting kom biak sa za christian te vle do amuizo na tai ka pit pa kun na pit don dole very dangerous Christian life. Pahaliga Christian teme. Pahaliga Christian teme. Be careful. Dangerous life. Haradu sima hamni na rasam pawa da yuko. Na nalo mali da yuko ni. Na rasam sipai na te Christian te pai na te jisu do luai ma very dangerous. Na Christian ti kung kala im relate lu za sa kirma na mi za yata la tu. Ko zikne jisune Laodicea madaga rangle hey Laodicea ma hageri na ge hamdalo lumule na lum hamdalo kuto tibe lum no so no chi madaga amuizo na tai pit ba na pit don dole dangerous Christian life ia lum pom lai arata lai balama nang lum dulu ma ge do ke ma pam zikne miserable rats and miserable Papausia zai ning dong ka le zai nang kalak tu xiao le nang mixer tu sita zai nang pom tang le chiku me jam na de rasam na ramai papausia le pe dong ka le pa kalak tu xiao le pe mixer sit le zai pom tang le sau se Laodicea me sau se lung du lum ma age do ke ma ka se Christian Bo sikne namai inang ngai da ka nyam le I rebuke you sustain you nong ngai da ka nyam le lu ali lo repent ki bu da ka mi me lo zealous to the good ki bu da ka mi me lo zai nong hali pa lo behold I stand at the door nang mai lo hali pa le sai na inang bu kumui kiga sabla income ki kevla mile siza era ki income dura male nang ki tik income dura male door of your heart nana mai lum tada gedo lum pupse arisi ge lum dele ja nang hali pati na inka nang income ki kevja sabla mile I am standing at your door knock it at your heart nang long zai income ki kevla mile la kai lo igu pamule la kai lo igu pamule Laodicea me lonely palo lum dulu ma ge do ke ma bam ta lo kana mai ke lum pa su lo na ne sitem nei le na ka ka do I na ngom kam ki ke ja sap la mi le ada kan kam la kai lo I won du ko le if you hear my voice and open the door I will come into him dine with you and dine with
dine with me, grant to sit with me on my thrones. Nana na mai long aliza, kam la pasa. Aliza na ina long de ko, za nai bam samgo, za na nei ma teng samgo, za agwa gwang bam ra kleza, anai bam samgo le. But we have to open our hearts. Anoi long za anai na la pakane. Good sa ba mai ra za hara go le. Kana I hagay tadale lum nok sok lum tadale se ranga lum tadale sa la pakai sa na harana good sa bam samay le. As I overcome and sat down with my father on his throne. Aray nga may lusa, tera abli tu kam may lusa, apeo na dam samda bam kumsa, nang lesa tera abli tu kam may lusa, ano ibam samda bam mudlay, kam na kalaw, ka ikikil sa lamulay, long hali pa law, ay sa rasame, sa di sa na lang kaya, asan me, agora kaya nga me, ano yung nagumba, yabang sa, ano yung kanay, the first love, Ephesians, rakil rabagum sa, rada ka, ataw ka, kayo ting, lungali pa, ting ko, hong, suk, sa, ano yung tayong ka, ni sa lungkami, how we lost our first love for God. Ranga karay ka hong sa ano yung tayong ka, di sa bang may, kay lungali pa kay, ano yung ribay, tiday kay. Jesus Christ anay kalak tayo sa ribay, tiday kay. Kato hong tip sa ano yung lungay kay. Are we going through tribulation? Kanay bisiga, struggle tayo sa kahari ba, day suffering tinga na lumba may, lungali kay, harada kay paway kay. Zay na, season ng college na hangga, kring ba, bishop sa tayo gulay. Are we compromising our faith? Ano yung go, kanay bisiga, compromise na, daw rin sa, po nunga, Christian tayo sa po nunga rin tinga na lumba may. Okay, are we corrupted by doing things? Ano yung raki, ano yung personal raki, tayo baza, tayo kuya, kasi abyan yung tayo sa kamay. Pero yung na sila, ano yung lumalik. Are we dead spiritually? Ano yung ka, ringa, Sardis mo, ringa, sa atin ba? Haraso, gamo, duga, kasi kung sa, ano yung dali sa rangay may. Pero yung na yung tingin sa, ano yung lumalik. Zay, ano yung, are we doing good for God? God satisfied our work. Nanga devta zarana, amen. Devla amen. Ano yung kaday pare devsa, say na leso devsa, harana, amen. Sira kaya puan zoy raha, doy raha ngete kilay. Kasi ba, hay manata ka kya malay sa nalang kaya lukewarm. Lumduluma, geduluma, ageduluma, lumno so wala le reason na. Ramoy zo na tay ka pit ka kung dangerous Christian life. Pali na Christian Diyos lo. Kagsang matuli, nung sisang lo, nung maglebel yalo, nang Naga sa point na nang walida le. Na dangerous life ka na, lukewarm church. Ano ito marang nga, ito kilay siya. Hay, nanada, kaya may lay. So, hindi ba ito yung nariga, nirapin natin tipera le.